Ma opo mai ai ngahi nofoanga kotoa I he holo whamanatu ia I te lolotonga. Hange koe ne tuu koe ia hoko. Aia koe Stacy pia hoko atu ai ki mua. Koe mea anga ia o whawhawhalangi koe ia o kolokalama e kia whini hoko atu ki ai. Te whire koe ia kau whakamao pia mo nofoanga koe ia oe kau misi. Egi he whakatau kei koe ia o kolokalama e kia whini. Kau ngau e ai pot ngau e takamamata pia mo otika. Hoko atu ai koe ngahi te pire ia. Ai ngahi kautaha o nau tokoni ka beheki no sponsor ko ia o katoanga Heilala Tonga Masani o no atafitu ka beheki he ngahi te pire makeheki e kau whakawhe pe mo ngahi te pire ai kau misi ai a ai nau family pe ko nau maheni pe mo nau kau chaperone pe I Moimoi leva ai he vai wa anga ko ia holo lere o ki moi ko ngahi nofo anga ia sea ki he kakai mo ka mamata ko ki nau tol ko toa ko ia nau lava mai I he fiafini ke mamata ko ia fe au I mesta ulunga o e katoanga Heilala Mei he holo whamanatu ko ia o Salote I loto Nuku'alofa tai dale rei mo tolu ko toa ho eki pe mo ka nga whanongo pe mei nga I tapa keke o tongani pe eki tua pureanga tai dale rei mo tolu pe mei Amerika lahi pe eki Hawaii Australia pe he koki ki New Zealand mo ki mo tolu mo whanongo mai pe mei Fisi Via fia ke tale rei mo tolu e whamafola hanga tonu ko ia pro kalama e whini ai a ko e whiau hi tau olunga o e katoanga wiki Heilala Tonga Masani o e ua noa tawhitu E whiawhi pule lulu eni aho ni makoia o siulai ai a koe tau olunga I he whiwhini he whiawhi pongpongi e whoki ki he toki takato ki he whiawhi whalai te ai a koe polo ia koe grand ball ia mohon whakakalauni ko ia o Miss Heilala wanoa taha whitu taha walu kange ko ia ko ki mautolo ko ki maulama mai he whiawhini ki he holo whamanatu tōnga I he ngā he whatongia ke he mo ua ki ai whanongo mai begi he walfit po ni maa o whamafola hanga tonu atuai Te be fok pe mo whainga maari he whiawhia pongpongi polo kalama ko ia he whiawhia pongpongi ai a ko e Pacific theme kau ki ai ngahi te unga matatahi be he ki honau ngahi sarong ai a ko e polo kalama ia ki he whiawhia pongpongi pe a koe whalai te rewa ko e wofaka o si ia ai a koe polo ia pia mohono whakakalauni ko ia o e Miss Heilala pia koe tokona ki rewa ko e whinare ia
o e Tonga Masani Heilala wano ta fitu tesi ko ia ai ikaretahi pea mo e Flying Fijians. Mahalo pe ko mai polo kalama. E mei kamata. Ai ko whakatau kei ko ia polo kalama e whiawhini MC Melie Lau Manu. Malo. Wato ni ai tal fefia e whalang i tau polokalama e poni e Salote lupe pau tuita taione. E home amai e whalangi e hoko atu e tau polokalama o e Tonga Masani e mo katoanga Heilala. Koe poni koe po ia ono whamau i hono tolu o e kau whinemui kuna o whiauhi ki Miss Heilala o e wafitaha fitu wafitaha walu ai ko whiauhi ko Miss tau olunga ia i he poni. O kore ke matangata u paspasi mai mua e whawhalanglango e whiawhini. Ko e hoko atu e tau polo kalama, hangewe ko e anga maheni, ka mata ki a Latu, ko whawhawhi heni a Tasmani telefoni, kene kātaki o whahoko e tau Lotu kamata, o polo kalama o e whiawhini. Kita Lotu, let us pray. O dua maf, ko koe ko kamata anga, pa mo ngata anga, ko mea ko tope. Afio mai o tua ko maulonu ko e whare koeni, ko e whakakato pea e ngai whatongia, pa mo e tala whatongia, ke teke e pea e Tonga Masani. Ko e awhiona ia ko ke lau konga. O ko ke tatau pehe ane a whi. Lolo tonga pe ko a niu ko e mama kumau iai. Fia anga ia e fia whakro koen. Ko e mau inasi a e mo ui. Ka ne kai e awhiona o i kai a mau tolo e fia koeni. Mau fia o tua. O ngau kau ngā kau whataheni, pa mo eik whakarangilangi. Salote, nupe pau, tuita, taione. Koe pou, ke whatongia, koe whakaiaia tongani, ke hoko ko hatuoleanga Masani. Kore ke lau maari a whuna, ki whatapu aki, whakapurupuru aki ai whawhalangilanga e pōkoini. E ka mauhanga aki, Minista, o manipotu ngā we, o ka nau tolo ai whatongia koeni. Kore ke lau maari a whuna, tokunia ki nau tolo. Ko ngā koe ngāhi whatungia katoa pē, kono teke, ha Tonga ko Masani ange. Kau take e whanua, mo kau ngā kau he pōkoeni. Ngāhi whawhonga me muri, ngāhi whanua kau ngā api, mo kau ngā kau he pōkoeni. Tuke hi whumai lau maria whanā whakapulupulu ki nā tolu. Si kau whakamau, mo e whatongia mawhatuki e pōkoeni. Tuke kau pēr lau maria whanā e whakamau o kwhai atua. Aki nau tōko tau pēr whikai ngā ke pōkoeni. Ha ngāhi whatongia te nau whai. Mau kore ke lau maria whanā. Ke tau kau mo koe. Si kau whiwhine ku nau kau ngā kau he whiauhi. O e pōkoeni. Tuke nau mau a whiau i o kufonu e whia. Me tuke e ai merino e a whiuna. E whiau i o kufai.
O tua maha ke ngai whamiri kotoa pē. O tonga kotoa pē mau kau ngā kau he pōko ni. Mau kore ke maro maria e whanā. I whamata puaki. Wai nasa ki mau tōhon kotoa pē. Kuke mau mau he pōni a whiau i o whonu fia. Ke whainasa ki a tonga. Ko mea te pū ke mau hoko kakakai tonga. Ke teke a tonga ni ka whanua ku masani. Pea mana koa. O mau kau ngā whanonga. I nau ahia a tonga. I whanonga ku whai. O tua mau hangaki. Kau tāke whanua. Tu pōpa mo hawhare hoi. Tu ke kau pēr lau maaria whanonga pa moi tāke o ku whai. Ko hae whanonga ngai pōko ni o tua. Ki tau kau mo koe. Si kau sponsor, ku nau tōru nau tokonia ai whatongia e pōko ni. Mau kore ke lau maaria whanā whakaiwera nau tōru. I ringi mai ho kere sike nau inasi ai, mai moe whaki o kwhai o tua. O tua e ngahi whatungia te mau fōu atu he pōkoin, tuke tau kau pe mea whanā. Ko o kau mai te mau ikuna noa e whatungia koeni, ko o kau nai te mau lava noa e whatungia koeni. O he o kau mai te mau maua i ha Tonga Masani. Io, tuke tau lofu maha kere sike mau inasi ai, ngā koe ngāhi whatungia kotoa pēo, whotu he potunga weni. Ke mau fōa tuai, e toinga e pōkama e pōkoini. I loka ngai mea au teke au, mohu kia e lotu vai vai o e pēkoini. Tuke tau whakaupe mea whanā, ko katoa e whanā. Ma lotu mō kore ngai mea ni sisu klaesi, kako mau whamoui. Amen. Malo, whamalo atu. I he lawa e tau lotu kamata e polokalama e whiawhini, whamalo ke Tasmani telefoni. Taine lupe pau, e hoko atu e tau polokalama, ko e lea taritari, o e kātoanga o e whiawhini, ko whakawhei heni e Palestini, o e kautahatak mamata Tonga, pe ko e Tonga Tourism Association, kene whakahoko e tau lea taritari e whiawhini, ko saia moi hau. Tapu mo e sea e ka whamau, tahini ko lupe pau. Tapu mo e minister e takmamata mo e whalau e wewa, Honorable Semisik. Tapu mo e reigning Miss Tonga, Lola Latu. Tapu pia mo e kau whewhine hoi hoi fua, o kuna o loto lahi, ke nau kau he whiauhi Miss Heilala, o e wafta fitu. O atua ke whatamake he kau whamau e pōni, kau maa e kau atita, kau maa e kau ngāwe e pot ngāwe, mo ni he tak mamatak mo tokoni he ngāwe. Whatapat kak mo tolu kotoa pe, tonga kotoa, mo lava mai he whiawhini, ke tau kau ngā whakawhiawhia, i he kātoa ngā, wike Heilala, Miss Heilala, wafta fitu. O te taitale rei ki mau tolu, hono kātoa, pia whakamalo ko mau lava mai, ko mau kei pou i, e tau polokalama Miss Heilala i he tau kotoa. Ko ai peki ni hita wasi i peheni, ko whema peki ki whakatoa ngā i pe, pia au tangutu ki lalo, ko hei ko e polokalama whakafofa, ko amna ki tau siuka he pōni. Ko e tangotaha heni ko seini, ki walu kau fusi. Katakwa seino ki mea ki olunga. Ke si o mai mātanga ke te koe. Koe, ke mau ke whakatoa ngā e toko taha koe ni, koe ne nofo i Amerika, o ne hanga koa ko i e tau whanau, pene te o mai ki nau tolu ki tongani, ke nau whiauhi, i he Miss Heilala, pea mo e Miss Tau Olunga Preteen. Pea neola le rei au pito e ngā au e ne kau malo fu whamāto ato Amerika, e koe lahe nau paanga. Malo sein, malo abito eh. Tawon dia si, tau ki pas-pasi ba sein.
Tanya lupe pau, koe katoanga e tau ni, me ngai tau kumari watu, koe whakamalo lahi ave ma ek minista. Tau taha koe ni, koe ne ofa he katoanga koe ni, mo ne ofa whonua, koe hingai o tau kei maua e fia, koe aho ni. Ate tala monu, ke kau Miss Heilala koe ni e whiau hita alunga e whiawhini, whaam ke mo maa whiau lelei, mo merino, pia mo mau ha fia, koe mea mau inga ia mo enjoy. O whalahat kati mo tole toko taha kotoa pe, pa ofa pe te mo mau ha fia e poni, he whiau hita olunga maari e te amana ke tau sio ki ai. Malo au pito, o fat. Malo au pito, paspasi mai sai moi hau, koe Palestinian Tonga Tourist Association a Tonga. Koe pou lahi au pito, i katoanga Heilala mo e Tonga Masani. Koe whiawhini. Koe whamau whikauraki. Koe katoanga o whiawhini. O ki motua whai whatongia pe me i tonga leleka. Ko pouanga. Katak pouanga ki tuha korunga. Ko tōta hane kau whai ako i he Tonga Institute of Higher Education i he tokanga kina i pe tau rea whatonga pe mo tau tala whawhonua. Ko e whamau koia hono ua e whiawhini, hange pe koia na e kamata hono ki whakarika atu me he lea whamalo, lea talitari koe whiawhini, whawheloa ke atua seini ki walu kau fusi. Seini, ko ne ngāwe tuki mua aia. Ko e nane ikuna Mr. Olonga Junior, i he tau hoko e whā, me tau tahiwa walu whā, tahiwa walu nima, tahiwa walu ono, mo tahiwa walu fitu. Ua whanau foi he komitak mamata, kene malolo whakahau pe au ia koe hau o e tau olunga. Whanau foi he kau whamau tau olunga koe si taha ia, e whamau i e tau olunga i hono tau kongo fulupe. Nane hoko koe misi kau te kula i he tau tahiwa hiwa taha. Nane hoko koe misi tau olunga e tau tupu o tonga ni he tau. Whakalakalaka aki e kua whakakala aki e fui lupe o loto palasi. Princess Latu fui peka ai kulupu tau olunga ai puna keni koe Arts of Tau Olunga USA koe langakari o e vai ko puna. Kone ngawe lolotonga o kune ako e whanau i ki mo lalahi e unau manako e ako ke Tau Olunga i loto Amerika koe toko walu eni. Ko nau kau mai ki he whiauhi koe i tonga ni mo nau i kuna i ai pe ai Miss Tau Olunga o kau ai Miss Heilala lolotonga Miss Laura Lauti. Koe whanau Miss Tau Olunga Junior e toko tolu, ne nau kau he ikuna o e whiauhi Miss Tau Olunga Junior o e wike kuosi. Mukata ki paspasi mai a se ini ki walu kau fusi. Kau whamau no tolu, ko Alfred Fonua. Ia koe ofisa maalunga i he potu ngāwe ako, mo e ako ngāwe, mo e tokanga kina te whaki ko ia o e lea whakatonga, mo e tala whafonua. Atu mo e tau kau whawafonga e whonuani ki ngahi whiauhi whakariari a Festival of Arts i ngahi tunga whawhonua i he ki Guam he waftaha ono ki Hamoa i he wafe mavalu ki Siapani i waftaha lima pe mga hi katoanga ke kehepe i tongani. Mukata ki te paspasi mai Alfred i whonua mei tataka motonga. E whiawhini ko Frida Lavulo. O e tari kita pure ia o e tari Eva In Company Limited i e halatau whaahau. E kia Tayana Latu. Heilala. Pea pas mai malo kita. E taimini e lava ke whawhailoa ke atu e tau kau whine mui. Kau nau kau ke he whiau hi whirimisi ko ia tau ni i he whiawhini. Mokata ki te mai haki paspasi, mai tau kau whine mui. Kau nau kau mai ke he whiau hi ko ia o e Miss Heilala o e tau wafita fitu i he katoanga Tonga Masani. Taim ta tau pe.
Nau kei teu mai e kau whine mui, ko whaonga e whainga maari ko ni ke oatu e ngai whamalo, ke tau ngahi kau taha. Hok makatu ngai, ai whakahoko, e moe lava ko ia e tau katoanga Tonga Masani, e moe wike Heilala. Ko tau kau sponsors, elite sponsors, o tau katoanga Tonga Masani, o katoanga Heilala, Fiji Airways. Kau taha whetuta kia tonga GCC, Fiji Airways Limited, mupaspasi mai katak. Dan whalangangi pau te mou mea begi he screen kona i ho mou tō matau, ko ia e hulu mai mea i tau kau sponsor, Fiji Airways Limited. Commercial on the screen. We'd like to mention that the first row of tables of our VIP who are here tonight are the elite sponsors who have donated 10,000 plus paanga to our festival. Of taking time to relax and appreciate the warmth around you. You take the opportunity to discover new things and find genuine comfort through your experience. Your journey is as important as the destination, especially when your destination is paradise. Welcome to Fiji Airways. This is exactly where you should be. Mahalo, Fiji Airways Limited. Koe kau taha whetuta kia tonga GCC. Tonga Power Limited. As our second elite sponsor, Tonga Power Limited. Next is TCC. I'm a bad man in an evil world. That's right. And you're my type of girl, you shoot girl. Give me something, baby. Maybe I'm a madman in a woman's world. Come on over, give me what I deserve. Give it to me, baby. Are you ready for love? Come on, get it, girl. Come on, get it, girl. $1 billion business from my hands. Not bad for a Cuban that came from the South. Mommy, let's make like tickle bitties and bands, so we can make like a baby in here. I'm cool with it, had to fool with it, in my own playbook. I got no rules in it. I like the girls that's freaky, wild, yeah, and crazy. I like the girls that dirty dance and swayzy. I like the girls that's hot, fire and blazing. I like the girls that like the sex amazing. I'm a bad man in an evil world. That's right. And you're my type of girl. You shoot, girl. Give me something. Our next elite sponsor is MBF.
Once again, we thank MBF Bank as well as Real Tonga Airlines Limited and Palu Aviation Services. Lahi au pito e mea ki tau lawe ki ai he ia e pētau kau taha wakapuna. Kau taha e Tonga mai kakai tau tokanga ki ai. Tiki te whalatu whanua tuku hifo ki mama a tau potu. Mau awe koe he taimi wawe pēa pau. Ke lahi ango taimi mo family he taimi whola. Real Tonga. Ladies and gentlemen, those are the elite sponsors, which we thank for their generous donations of 10,000 plus pa'anga. And because of these elite sponsors, as well as our platinum sponsors, we will be able to enjoy tonight's festivities and the rest of the week free of charge. Mokatake o paspasi mai, elite sponsors, 10,000 plus pa'anga. Pageant our platinum sponsors, Toyota Sucho, Boy Tonga Airports Limited. Just before we begin the Tau'olunga competition, in the interest of those who do not speak Tongan, most of what we will be explaining tonight will be done in our native vernacular. I just want you all to know that tonight is the third judging event for the 16 young women vying for the title of Miss Heilala 2017. The title of Miss Tau'olunga is a very coveted one, for it is truly the epitome of Tongan dance for a young woman. The current reigning Miss Heilala, Miss Laura Melaya Renee Lauti, not only represented Tonga last year, throughout this year, and is currently reigning, but had also won the title of Miss Tau'olunga. Tonight, at the end of 16 girls performing, we will announce the top 5 girls, just as we had announced the top 5 in last night's talent category, and previously the top 5 in the interviews. Ladies and gentlemen, you're in for a treat tonight. We will celebrate not only the survival, but also the flourishing of Tonga's culture when it comes to the art of Tau'olunga. Hoek mo'y kainga, te tau kamata. Kamata ki pe whakawhiloa ki atu Miss Catering Professionals Tonga. Tonight, as we introduce each of the contestants, they also come with an entire entourage of performers who will sing and accompany for each young lady. Miss Catering Professionals Tonga, ko Miss Eseta whakaola he ofa finau. Tapu moe la a hopo moe mahina tu katoa. Pea tapu moe fetu hopo o e otu tonga. Kai tuku pe mua ke uki kai mua si ono talaki hono kakei. He ko hono whariki me he halatu I. Ke uteki ai ki he whakawhea ngai. Si o to ofa e Tonga Masani. O tui tuu whaka o tu sia, pea haha I mui fuiva, kono whakamatateu ki e helo pilo levu. Ke u fotu aki ki loto Nuku'alofa. Kata ewe ewa mua he otu mua mua. O tori hao sisi Tau'olunga,
ke fi hano mai le lau momo i tawa ke whai ana. Seuke, si ono kahoa whakaotsia, ne whono huni o funga ni Heilala, ke ne lau pisi aki e a kātoanga. Tahi mate e, ho lolo monoi pako, ne o mai me kolonga tata, ke ne tākai. Pea o maa mo vao pako e, ke mo tala ki toa whakaamu, o mai hano whakaotsia, ke ne teki teki. He kua longo a halakakala mo tapu lulu. Ke tui Heilala ki hono tumutumu. Te ria na mamahi e whanga ko utukakai. Pea hanu e ngalu whāni fō. Ke ne whakame ite he upe o manumataongo. He koe whatu e laa kua unga e whanua. A tolo make helu ke tufunga mai hano haka. Kai whakame alea e ngalu whāni fō. He kua vā tau e kolomua. Miss Catering Professionals Tonga, Miss Eseta Whakaola he ofa finau.
Malo ki e seta finau I he Miss Catering Professionals. Koe whikaura kia o e whiauhi o e Miss Tauolunga Heilala o e whiawhini. Eseta is 19 years of age and happens to be from Auckland, New Zealand, currently studying business and hospitality at Auckland University of Technology. And she's also employed as a sales and marketing representative at Catering Professionals. Those of you joining us from around the world through live feed, we hope you're enjoying not only the beauty, the simplicity, and the grace of the Tongan Tauolunga as performed by our first contestant, but also just how amazing it is to hear the Langitua, or all of the men who have showed up tonight to support each one of our contestants. Tau hoka toi ni ki he whikaua o e pōni, ko Miss Sustainable Tourism Development wa whetawhitu. Pasipasi mai, sia I lompeau o tinilau tuipulotu. Wisa he api ko toa wha, he kuolala honongo e kakala. Ofo, ai whiwhine tori he whanguna o e hengi ko ula, ke au whaki pia motui si ono kakala. Tulou, pia whakamore, na ako fio e kakala vare, I he aho e whakame ite. Pia moe alo ngā holo o e whakatete. He kai te u lau kakala, ka te u lau lava. I he toa e lotoni he umo umataha o kawai ai si I tuani I he whawhanongo ki tau mua I hono whataki o e maa I moa. Tau ewa pe halavuna me he api ko utu one e si o siu mafua uta malu o e tawhe mo e hala tuku tonga. Longo anga o e tateme ai lupe. Louto kai ano funga wailahi mo yongo hanga na. Ko e Tauolunga e Miss Sustainable Tourism e whiawhini, ko e hiwa ko e halavuna, hiwa ia he kalapu hufanga anga me hawe roto. Paspasi mai, Miss Sustainable Tourism Development, sia I lompeau o tinilau tuipulotu.
Malo, te whamalo lahi atu. Ko Miss Sustainable Tourism Development, sia ilompeau tuipulotu. Malo. Miss Sustainable Tourism is one of our local contestants who is 20 years of age, hails from the town of Maufanga, currently studying tourism and hospitality at the Tonga Institute of Higher Education. She is employed at Tonga Tourism Authority and loves dancing, especially as you saw tonight, she was able to participate in our Miss Tau'olunga. Mukata ki toi paspasi mai e tauongo fuafua fine mui e ua. Kamata ke tau pēo Miss Tau'olunga Boni. Malo. Tau hoko atueni ki he Miss Tonga Tourism. Miss Tonga Tourism ko Miss Makalita Vaselina Ana Fehoko Havea. Tapu moe afio ai tokai mananga. Tapu moe la a hopo o otutonga. Tapu moe whakawhi whakalangi o katoa ngā. Tapu ke eiki minista o taki mamata. Tapu ke hoku kau ngā whakaari ki he mā i moa o wike Heilala. Tuku ke unga atu he vae o mafoka. Kau fola atu hoku kakala, mo hoku kakei tau olunga. Ko Miss Makalita Vaselina Ana Fehoko Havea. Ko hono teki, ko nima mea aia a hono whanga me hiktanga, me he ngalu pepeloa o tu a koloa. Nai toriaki me he Heilala fisi naua o tonga fionoa, mo e whanga ko moloa. Filohi he maka ko tupouto a, pea toki fuitahi he fisi naua mo e afu o e matamahina. Ko hono ka hoa, ko e ao kakala ia a ene whangawhae, me he Heilala tangitangi o e sila peluoa. Mo e api ko lopa uka mea ua. Pea lufi ki he vai ko puna, o toki tui whakaholo mo sani he matapā o nakau. Ko hono pure oto, na e ukufi me he hakau lua anga o e tai namu o paea. Pea tatao he vai ko atere, o toki lanu i he vai ko puna, e hono whangatu asina. Ko hono kake i Tau'olunga he pōni, ko na e amusia me he mamata anga mahina, na e whakapā mo opo he tutua ahina. Na e auni pea moimoi i mai ki e esi ko tau whaahau. Na e tuwhi hono tuitui o foa pea tutu he hufanga lupe. Na e toki wari ake hono teunga ke ngingila whakaofo-ofa. Ko ngahi kakala whaifio o fungani ake hono teunga, ko e langa tori kei hengi pe e ne whangawhae i loto Tonga. Pea moimoi i ke kolo kakala o whai me ai hono sia mo sani he kohonau whaiva talo me mua. Kono sisi ko e toriaki a me Heilala o pea uta na e tui tuu he toa ko poutaha pea ko hono kakala ke api ko sia lata. Kono ngahi vesa, na e tui pia whakamau, e hono ngahi ta o kete, me he api ko polata ane. Ko hono lolo tākai, ko e lolo tui, na e lote me he whala lautoa, o e lolo a halai walu. O utu whaki mai he whangu ko toki malingi i hapo ula, mo hapo whetau. Lewa e malanga, kau tau atu. Miss Makalita Vaselina Ana Fehoko Havea.
Kauhiva koe kalap sila pelua, pa koe punake, te vita vaiola fauonuku. Bokataki toe paspasi make mai Miss Tourism. Nakarita Habea. Oi fika tolu ia. O kau fine bui ki whiau hi koe ni Miss Heilala tau ni. Ia mo tau whiau hi pōni ki Miss Tau Olunga. Te tau pamalola hi atu i he popo mo e kau mai ke tau Tonga Masani o tau ni ke tau ngahi sponsors. Nau popo mai. Tau ngahi elite sponsors ko Fiji Airways Limited. Kau dah whetu tā kia Tonga TCC, Real Tonga Airlines Limited, mo Palu Aviation Services Limited, Pange MBF, Tonga Power Limited. Tani whalanglangi koe hoko mai eni e whiramui whika whā o e tau whiau hi Miss Tau Olunga e pōni. The Miss Taina's Place and Guest House, May Ewa. Miss Lustania Tovi. Tulou moe matanga. Whakatulou ki whakalanglangi, kau whakamau, sola moe vulangi kotoa. Tukumua ke ata ke ulawe atu ke kake i Tau Olunga. O Miss Taina's Place and Guest House, Miss Lustania Tovi, o Futu Ewa, kolofo o Tongatapu, ka kunofo tuata ki langi. Ono kake i Tau Olunga, koe mao mo whakaukau ia, me hianga hono tautai i oe whonu. Ianga maheni kono tautai e mea mo ui koe ni koe whonu, o tautai ia ke kawha. Iau whiawhia Miss Taina's Place ke omi e kawha. Iana e tā ia mo whi he kau ngā ue pe a Taina's Place, whakataha mo e uno i whonu, ne tātāna ki mai me whunga whonua, ke ngauhia ke hono kake i Tau Olunga, ko hike ne whotu aki i he whiawhini. Kono te unga rewa, koe ngatu uri. Usia aki ai kawha. O whakamanulua mo whakakupesi whata o tu i tonga o ngauhia ke ono te unga. Nei omi lewa e ngahi tua i whonu koloa o to o mai mohono uno o kako ai tatau mo oni o uno i whonu o ngauhia ke ono kake i. Kono vesa ni mā moe wa e, ka hoa moe teki teki, koe ngauhi kotoa ia me he pulu moe uno i whonu. Kono no o koe kawha ne sia aki e pulu, ne whaka ono langi Tau Olunga, koe taha kai a whe, koe maa i moa ia, ai tamatui pere hake kua unga whonua. Langi tua, i he Tau Olunga koe kalapu hufanga anga, mei hawe roto.
Te paspasi mai, Miss Dinah's Place and Guest House, Lustania Tomi. Kadaki, toi paspasi mai, Miss Dinah's Place, Lustania Tovi. Fika whaia, oi kau whine mui ki he Miss Taolunga i pōni. Honorable Lupe Pau'u, I'm not quite sure if the last person who entered the stage was supposed to be part of that performance. So we want to ask our security to please be alert at all times. Because we would like to introduce our next contestant. Whina mui o ku hoko mai ki he tau whiauhi tau olunga e whiaf koe ni. Koe Miss Bowes Sport. Melesiu Jasmine Faleula. Melesiu Jasmine Faleula. Koe Miss Bowes Sport 2017. Ko hoku langi tau olunga koe whau ai la a kua unga i whanua. Koe whakaanaua ki he siu ai fo i wha hopo e otutonga. O i wholau o amanak whakahoko. He koe siu ai la a hopo, koe tautai ki he kahau e otutonga. He ka hoholo e la a ke tō, o malu aki ai pō, pea e toki huhulu e la a me i tāniti, ke ne huhulu i he waha mamao. Koe whakaamu ke ne taki ai whanonga o kwhai. Pea koe tonga kotoa ke tau tu o tue mo fia, he koe tui o ka noko. Ko hoku kake i ke he pōni, koe teunga kakala. Koe lau maile me he whangasia ko ulu kaulupe.
Pea o kutui ki ai hono kakala koe nusi whakaotia. Koe foi whā na e tori me he fu whā ko makulu mai haku kafu me he api ko havelu lahi. Ko hoku tek teki, koe foi tua niu me he niu tu utolu. Pea tui ki ai hono lou mai le mo hono kakala. Ko hoku pure oto na e ukufi me hakau tapu. Ko hoku vesa, ko el mai le lau momo pea tui ki ai hono kakala. Ko hoku lolo tākai, ko tuki lamu lamu na e ngahui e whangawhae me i hunga mokotu. Ke u tākai he pō o e tau aki tangata, mo ha pō kātoanga peheni. Ke u lau kau ai, mo whakamani mani i ha pō kātoanga. Miss Bow Sport, Melesiu Jasmine Faleula.
Valeleia tau olunga a Miss Bow Sport Melesiu Jasmine Faleula. Pamalo atu. Holo pe homea ik falanglangi. Ko ki famanatu atu enia, ko ki fatongia pe ku o mai ki he tau kau fine mui ko ia o e fe au ko ia fe fini. O fa ho ko mai be me he kau fo tutu ko ia o tau vainga be mo I kaletahi be mo fisi I he tona ki ko ia weekeni. Ko fine mui ko te nei kuna e fe au mistau olunga. O e polkalama o e fe fini mahino pe to ki fa ho ko pe fo ki fe falaite. Tene whakahoko ai tau olunga ko ia I half time o e tau ko e tonga mo fisi e tona ki. Ai ko ki whatongia whatu pake ia, o atu ia ke ko e whiremui ko e tene ma o e whirimista olunga, tene whai tau olunga ko e half time, I tau ko e tonga mo fisi I e tona ki o wikeni te whaiva. That's right, Meli Lau. He was just announcing that the Miss Tau Olunga, when announced at the Grand Ball on Friday, has been invited to perform during the halftime game of the Flying Fijians and Ikaletahi on Saturday. Mere he he anga he. Tulou, te tala mo kapui, ai hufanga ma maloni. Tukumua ke ulave atu. Ki he kakei o e whine motuani. Ko ono kakei, ko e whakautusia ne ao mai ia, e he whamili, me he vai utu kakau, me me vai ko tāpinga. Ko e whakautusia, na e toria, me he maka hoko walu, me I uiha, o whakafou mai he tui a tamare. E au mai whakataha mo e ala mea tui, e ngahi whae a mere. Ko e nusi ne whakapuna mai me he malai whakapuna lupe pau u. Ko e helu o pilo levu. Ko ono kahoa, ko ono pure oto na e ukufia me he taulanga nā whanua. Pea lanu me he vai ko kaipine, e he whanga me he kitanga I he api ko puna ki langi me ha teiho. Whakatahai am hono teki, ko e vesa, pea mo e nau ko toa, o hono teunga ko kakei tau olunga. Ko ono kahoa kakala, ko e whakawa e pipitongi. Na e toria mo tui me he tui a tamare, mo e foi one. Ko e whasitau olunga, ko e whanua mana, hiwa ia he langitua e maire, kalp maire wā me mawhanga, whakahaka e siteni wholau. Paspasi mai. A Miss Hideaway Resort, mere he angahe. Oh
Malo, famalo atu. Miss Hideaway Resort, Melengahe. Famalo lah ya tu. Ipopo mai kita Tonga Masani. Famalo kita ngahi elite sponsors, Fiji Airways Limited. Kau tah fetutang ke Tonga TCC, Real Tonga Airlines, Moi Palu Aviation Services, MBF Bank, Tonga Power Limited. Kita ngahi platinum sponsors, kau Toyota Susho, Moi Tonga Airports Limited. Yang ibe kau mau mea tu ke screen kau mau to matau, oku hoko mai beai. Ai tau ngahi kau sponsor ko ia e tau katoa ngā Heilala mo Tonga Masani. Hoek mo kainga tau hoko atu e niki he. Miss Keutu 2017. Tako Miss Keutu afatafitu. Ko Margo Ofakilatai Rana. Whakatulo watu mo e whakawhi whalangilangi o kumea. Tulo mo e tama pilinisi ko tungi. Kai ata keu lau kau mo fia i he masani o e hostea. Mo e tō angaseti. Ko au, Margo, Ofakilatai Rana. O kua fia ke u lave atu ki hoku kakei te utau o lunga aki he katoa ngani. Ko hoku teki mo e kahoa, na e tā pea haka, me he kawere i pulu, me he one aloa mo e maka akiu. Ko hoku te unga, ko e kawere i pulu o kutui, ko e matala i siare tafa, me he vai ko latai, mo e whanga ko whewhe holoto. Ko hoku vesa ni mā mo e vae, ko siare tafa o e api ko Keutu. Ko hoku lolo mirimiri, na e haka ia me he sia ko kafoa. Pea oku au lau kau aki a fua motu masani, mo e tua liku tonga. Tua o fatu, Miss Keutu, Margo, Ofakilatai Rana.
Pamalolahi atu, Miss Keiutu, Mago, Ofa Kilatai, Virana, Paspasi Mai. Holo mea e whawhalangi, Polokalama e whiawhini, ko e whika fitu ia, ko ni ko tau wa umain he taimini, ki he vai ua. Moto ki Paspasi Mai ki he tau kau whine moi. Na o kau mai ki he tau whiri, Miss Heilala, o e wafe tā fitu, Tonga Masani. Ko e whika walu, o tau kau whine mui ki he Miss Tau Olunga. Ko e Miss Matema Tonga. Ana toi umu, Viviana, Verone Sikoloi. Pamalola he te mifo ki tau ngahi kau sponsors. Au mo mea tu pe ki he tau screen lahi koena ku tu mai me to moho to matau ki he Stacy. O ku hoko pe ai hono whakari ali mai ai o tau kau sponsors ko ia ki tau katoanga Tonga Masani o katoanga Heilala. Ko e Miss Matema Tonga. Ko kuingoa, ko ana toi umu, Ariana, Viviana, Veronesi, Koloi. Ko whawhawhonga e Miss Matema Tonga. E ko kore ke hufanga e tala whakatapu, kau lawe atu, ki o ku kakei he pōni. Ko kakei ko teunga kakala, tui ki he ngatu tā uri. Ko kumua wala, ko e helu o pilo levu. Tāwani ki ai mo e whakautusia, e pehe ki he whakamata moana. Ko kuno o ko ala mea Heilala. Whakautusia laloni aki. Ai maile lau momo e api ko olo te re, olo tola paha. Ko kahoa ko pito inga lau Heilala. Ko tekiteki ko ala mea Heilala. Ya ko vesa vae, moi ni ma, ko whakautusia laloni maile. Ko kotoa ia haku teunga ke pōni, ko si iao ao kakala ia e kungahi whae, me he paki moi to I, moi kolo kakala. Kono langi tau olunga ke pōni, koe whau ia, e toka tā huluholo mbunga loa, kone mama o atu, ki he fuafua Philip Miss Heilala, koe ongo eki mama ia o e whiwhine tau olungani. Utu fo me siliva, iwa ia he klapu hufanga anga. Kataki, toi paspasi mai, Miss Matema Tonga.
Whamalola hea tu ke Miss Matematonga. Ana toi umu Vivian Veronesi Koloi. Whamalola tu ki he puna ke sisi uno helu. Malo. Koe whika walu ia. Tau hoko tai lewa ki he Miss Bowes Fashion. Kristina fuka kanongata apine. Tulou moe o tulaine Tongatapu. Ai kau a motua o e fonuani. Kau hala lalo mo kau hala uta. Kau maa e ongo alofi tapu. Whakatapu makehe atu foke taine whakaafe whalangilangi. O e fiafini. Kai ata mua ke fin motuani. Ke uwhaiha whakahohaa. Koe uhi, koe kātoanga whakaliku o kwhai, ai au iloa ai heni e hou e ki matapure mo ki mautolo ko toa tau lo nuku heni he fiafini. Taine whakaafe whakalangilangi. Koe hingoa o ki fin motua koe ni ko Kristina fuka kanongata apine. Koe ne lere mai mei Hawaii koe whakafofonga o e Miss Bowes Fashion. Ko hona tupu anga me whanga o tungua, apiko Paula lahi mei talasiu. Pea pehe ke fupua ko whanongo tala noa, moe vai ko hiva. Isa, na ngalo e fuuwha ko fine maukawa. Moe whare o ata, pea pehe foki ke apiko lei pua o e ongo hea, i he hala whatawhehi moe hala lavinia. Moe fuuwha tea o e apiko nausori, hala tahi leka, whasi moe awhi atungi. Tahine whakaafe whakalangilangi, kau whai atu mua lave tua ki se ono kake i, he koe aho eni o e vare i atama. Koe kupese o ngatu uri whakatapa aki o lou, ai lou i kie, koe tuia e hene kui wa, seini Ella Watkin kanongataa. He fuuwha ko fine maukawa, me he whare a ata, atata. Pena e koka mai ia me he apiko nausori, he hala tahi leka whasmoiafi. Kono pule oto, nai tatao i he matai koula o e vai ko whanga whe atu. Pena e afui, mo whakangingila lolo, i Paula lahi mo e apiko vasi. Isa, na ngalo ai vai o peka, i he whanga o talasiu. Kono kahoa ko sis Heilala o mata aho. Nai tu ia i he lalo pua ko whanongo tala noa. Pea fui lolo i he vai ko hiva. Kono no loto, koe kafa mo e pule oto. Koe kafa na e fi ia me he niu tu utaha o e hea. Pea mo e pule oto, koe luku ia a kioa ha utu me he api ko whanua motu. Pea sa nima mo e vae, koe tapa e ngatu ia me he whare la langa o tamaha. Lolo tākai, koe tuitui vao o e whanga i tungua, ahi mo e pipi mo ngahi kakala hingoa o whanga tu oua. Tekteki, ngahi aki ai ngatu uri, pia whakatapa aki ai kie, ko ofa atu ai whanga whae mei waiki ki taulanga matai tofe. Malo, tua ofa atu. Miss Bowes Fashion, Kristina fuka kanongata apine.
Famalo lahi atu ki he Miss Pose Fashion Christina Wigelotu Pine. Famalo atu i he famalo ia before ke tau ngahi sponsors, elite sponsors o tau kantonga Tonga Masani, Fiji Airways Limited, ko TCC, Real Tonga Airlines, mo Palu Aviation Services, MBF Bank, Tonga Power Limited. E ke tau ngahi platinum sponsors ko Toyota Susho mo Tonga Airports Limited. Ko tau ngahi kau sponsor ko toa pe o whakau ko hoko atu whari ari atu pe he tau screen ko na mei he tawhaki Tongatapu o mo mea atu ki ai. Malo, whamalo at holo pe ho mea eik whalanglangi e polkalama e whiawhini. Eik lupe pau tuita taione. Tau hoka tu ene taimini ki he whikahango fulu. Ko whikahango fulu ko Miss Ewa, ua whetaha fitu, whiao la salosi. Te whakatulou, te moi whakawhi whakalanglangi. Tulou atu moha punake i whaiva lave. Kau lave atu moa ki kake i tau olunga, Miss Ewa. Ko kake i tau olunga, o whiawa moeata i Vaiola la salosi, ko te unga kakala hingoa, ko ngatu tā uri. Na e tā ia me he fitu iu ka mea, o tui ki ai e ngahi kakala hingoa i loa. O ki ai e nusi palataha. Whakamata moana, whakautusia, whakaloto mua, mo e helu o pilo levu. Na e tu ia kono whakananivi o ka malu e fiafi. Kono no o loto, ko e langa kari o waku ho, pia mo e tui wao, pia mo e tui wao, na e tā me he loto kai ano. Ke u tā sui piaki, pia u whola haka, o whakatau pasi ai, i he pō kātoa ngani. Kono teki ko e ala mea teki. Na e kako i pia tui, i he matalanga a maui. Kono sei ko e maile lau momo me pāke whakawhanua o Ewa. Kono pure o tō, na e ukufia i he taulanga nā whanua, pia hake o lanu i he vai ano kula. Kono kahoa, ko e kawha luva o pilo revu. Na e tu ia me he vai ko kahana. Pia kono hau, ko e ve Heilala, ko e vesa nima mo e vae, ko e pāanga pipi na e tui me he funga maha whā. Ko e ngahi kakalani, ko e awa o kakalai e kau whawhine me he funga whanua o amo a mohi, pia hiri ki whanga,
ke eve aki ia po o kulongolongo a. Kono lolo tākai ko lolo po te a mohokoi. Ko langi tau olunga, ko maa imoa kun Salote, toke lau to i mui fonua. Ka ko kau langi tua, ko si tunga mātua mo fine mātua pe, mei he funga fonua, mo lauto kai ano mei folaha. Mes ewa, pea mo yata i Vaiola, la Salosi.
Te paspasi mai Miss Ewa Masani. Wa fitah fitu Feao La Salosi. Ko e fika hongo fulu ia. I whahoko e tau kau whine mui. O e Miss Tau Olunga. Feao he Miss Tau Olunga e whia whini. E whamalola he befo ke tau ngahi kau sponsors. Nau pōpō mai ke tau Tonga Masani. Mo i kātoanga Heilala. Ko e hoko mai ko fika honfulma taha ia. Ko Miss Lady Maria Australia. Lilian Paya. Tulo mo e aho, mohono uhinga. Kai ata maa koe whainga maria ke whai ha whakalawe ki kakei o ki whini motuani. Koe whawhawhonga ni o Miss Lady Maria Tonga Australia wawhetaha fitu. Ko kuingoa ko Lillian Jessica Paya. Ko gulere mai me he paki moi toi. Kolo kakala. Pai pai o te rea me loto la paha. Funga whaua, hala tukutonga, siu mafua uta, moi vai ko siu I ho leva maufanga. Api ko aho tui kakala, toa hola me whahefa, pia pehe ke api ko niwe ne iafu vavau, foa haapai mo niwe. Ko hoku kake I ko ngatu uri o kutui ki ai ngahi kakala hingoa o loto la paha, koe whakatai pēni ki he otu langi o mua. Koe langi leka, langi lili, moe langi tau atonga. Kono ngahi kakala I loto, koe whakatai pē ki he pai o te rea, moe maka o whē. He koe fu makani o kutaha pē I mamani, pe o kutu pē I loto la paha, he koe fu makani o kulava pē o whē. Kono kahoa, koe tui tuu Heilala whakawai pipitongi, koe ao kakala ni, ene whangawha me he api ko hou matala, api ko haamea, mo e api ko whaka ete me loto la paha. Kono no o loto, koe whaka o tusia, whakawae ake lau maire o tui ke ngatu uri. Nai tui me he api ko siu mafua uta, hala tukutonga me maufanga. Hono vesa ni ma mo e wae, koe whaka o tusia, whakawae lau maire, koe tui me he api ko aho tui kakala, toa hola me whahefa. Hono teki koe nusi Heilala, nai tui me he futu ko vuna, moe maka ko leu ke fu, pia koe tori me he fu Heilala o mounga o ne, me a sangato, Mikaere me loto la paha. Hono pule o tona e ukufi me he whanga ko fuipa, me he kolo kakala me tatamotonga. Ko hono langi tau o lunga, koe hala kua papa, ma I moa ia la a kua unga whanua Queen Salote tu pautolu. Kau langi tu a koe wha o ne lua me loto la paha. Pia koe puna ke, koe ne wha epe ko Melise haukoloa. Paspasi mai a Lillian Jessica Paya, Miss Lady Maria Tonga Australia.
Ia Tau Olunga and Miss Lady Maria Australia, Lillian Paya. Koe fika honfulma taha ia Miss Lady Maria Australia, Lillian Paya. Au hoka tu lewa heni ki he fika taha ua. Fika taha ua o e fia fini. Koe Miss Tui Tui Fashion. Titania, Tiara Monique, Mate Kuolawa. E whamalo ia before ki e tau ngahi kautaha sponsors. I e tau Tonga Masani mo e Heilala, kātoanga Heilala. Ngahi kau elite sponsors, ko Fiji Airways Limited. Kautaha whetuta ki a Tonga TCC, Real Tonga Airlines, mo e Palu Aviation Services, MBF Bank, Tonga Power Limited. Platinum sponsors, Toyota Susho, mo e Tonga Airports Limited. Mo me atu pe ki he tau screen kona i mo tawhaki tō matau i he Stacey. Ko e kahi sponsors ko toa ia o tau kātoanga Tonga Masani mo i kātoanga Heilala. Tulou, pia tala mo kapui, kau tala noa mua ki hono teunga tau olunga. Koku teunga, na e tā whakaingo ia me he huelo hāngai, kai whakamau fatu, me he fu Heilala ko tui loko mana. O ko ngau hia ki e teungani ai ngatu uri. Aia ko e lau i whetaaki, na ea musia me he ano he hea, me loto foa. Ia whai mohono opo, o pelu whakamatei i he api ko makii whakalawetala. O ko tui laloni aki, e whakautusia, aia ko e whāpāongo na e toria, me he maka maire, mo e halatoa o ngō. Ia whakahafu ai, ia hono maire na e pakia, me he wāo maire o e tapsolova. Kono teki, na e tui aki a e wheo, na e fusia me he owawa, ko whai me alawa, mo e ngahi fo i whā, o ku tui whakautusia, me he tanunga popo. Ia fungani aki a e talo, me he funga vei mapu. Kono kahoa ko e pure oto whakawai Heilala, o laloni aki e whakautusia. Ko e pure oto na e ukufia me he matawhanga e whanga i uiha, mo e makatori a. Ia laloni aki e Heilala na e toria me fu Heilala ko tui loko mana. Kono vesa na e tui aki e whāpāongo ko tui whakautusia, a e na e toria me he vai ko hiwa mo e Heilala. O kune tui o kufungani aki na e toria me he maa mei sini, ia whakahafuhafu aki ai maire. Kono lolo mirimiri na e ngau hia e he kufanga whae me he toka mo e lolo. Kono whasta olunga, ko mai moa kun Salote, ko sei a whawhine, ia whakahaka e maata turi he maloto, ko kauta mea me langitua ko Heilala, ko tui loko mana.
Ukata ki te paspasi mai. A Miss Tui Fashion. Fika ta Hawaii. O tau kau Finemui ki Miss Tau Olunga. Remained with us throughout this evening. We hope you've enjoyed the display of and each of the explanations that are given in the Tongan language is explanation given not only to the intricate costumes that the women are wearing, but woven into all of those explanations are the genealogical lines also of each young woman as they represent not only their sponsor families and their heritage has passed down over generations of time. Ta hoko atu ni ki he Miss Havelu Park, Edna Onelua Paia, o mi mua haakfainga maali Paia. Ko hono teu ngata o lunga, ko whaka otusia, mo e ve'e Heilala, ko e tui o e kauwhewhine me he hala manako vi momoho. O tui e ni ki he ngatu uri, na e ngauhi me he api ko haa nofu si me Havelu toke lau. Ko hono sisi ko e paongo, laloni aki ai whau, na e tui e he kauwhewhine me he hala kai mana, mo e hala tu i mala me loto Havelu. Ko hono pure oto, na e ukufi me he vai tui lua, vai ko tufu toke lau, pia mo e vai ko poko ua. Ko e ngahi tufu o vanavana iki, e ngahi mataawhanga, o e whanga uta, mo e whanga kakao. Kono kahoa, ko e pito i ngā lau, na e tui aki ai Heilala, o e hala vai tui mate. Aku nevesa aki ai hala paini, pea teki aki ai Heilala piki pea vela. Tā kai aki ai lolo, kua lote aki ai ngahi kakala eiki o e pei o pilo levu. Kono whastaulunga ko e leihuni, whauia a seosaia a lea motua. Tua o whātu, Miss Havelu Park, Edna Onelua Paia.
Malo te pas pasi mai mes hamelupa. Etna one lua paya. Malo. Whama whanau pito pia whakaholo mamata e whiawhini o ate whamalolo to honga ke mātanga. Homo o mai e ngahi whakai ai mo ngahi whama whana ki he kau whiwhine o ngau loto toa ke nau veipa ke mistau o lunga i he tau ni. Pia mo e tau hi e molu malo e whiawhiko e ni. Toi pē toko tolu e nau kau mai ki he mistau o lunga. Te tau hoko heni ki he whikataha whaa. Tongatapu, Miss Lomaile Lodge. Lilipeti Kethi Ala Seli Manu. For those of you tuning in, we have 3 more contestants, and it's been a beautiful display this evening in contrast to the talent night last night. A wonderful display of our Tongatapu Olunga. Miss Lomaile Lodge. Tapu moha moheofo. O fui lupe koula o tonga. Holope mua ho mea. Kai whakahako atu ai si whanonga tuani. Whakamole pe mua. Kai tuku ke whakahako atu. A hoto ki kakala hingoa. A hoto kake I. Pia moe kotoa. Hoto whaunga. Ko oku hingoa ko lilipeti manu. Ko gurere mai. Me funga where ave, piu o tawhahi, toa ko maapu, funga whanua, hala hopo isa, na ngalo e loto kai ano. Koku kake I tau olunga, ko e ngatu uri, na e haha lau te lau ia me he api, ko futu me hala hopo. O whakapipiki ki ai hono lau maire, e na e tui fungani ki ai a hoku loukie. Loukie whanonga, ko tāpelu o tui ki ai, a hono pueki. O kutui fungani ki ai, a hono kakala, whakaotusia. O whakafofonga, a hono ngatu uri, a whaka eiki, hoku tonga. O whakafofonga, hoku lauki e tonga. A maa Moimoi Masani, a ku ilo otua, a moe ku olunga ki he kariloa. O ku lauki e ne tohi fe unuia pe alalanga, e ku whangawhae me he tāki moe aka, moe taulanga nā whanua. Ko ku no loto mo vesa, ko mai reia na fi, me lo ki tonga. Ko mulu mai reia, o ku whangawha e tangata, me loto kai ano. Ko ku kahoa, ko nusi Heilala, ko ku teki, ko tuia, e ku whanga me hikitanga, me mata hangale. Ko ku pure oto, ko ku fia, e ku whangata mai, me he toafa one, o mata hangale. Ko lolo tākai, ko lolo tui, ne lote, e ku kui whiwhine, me he taulanga, ko I whea. Ko langi tau olunga, ko mai moa kun Salote, ko otu motu. Te paspasi mai, Miss Lomaile Lodge, Lilipeti Manu.
Malo, paspasi mai, Miss Moimoi Lodge, Lilipeti Manu. Koe fika taha whaia, oe kauwhine mui, i Miss Taulunga oe whiawhini. Olo peo mea, e whalanglangi, oe polkalama pōni, e klupe pau tui tataione, toi pe tau toko ua. U toi paspasi mai, tau kauwhine mui. Toko hofu mao, Famalo e ke tau kau sponsors, ke tau kau elite sponsors, Fiji Airways Limited, kau tau whetuta ke Tonga TCC, Moe Real Tonga Airlines Limited, Moe Palu Aviation Services, MBF Bank, Tonga Power Limited. Platinum sponsors, ko Toyota Susho, Moe Tonga Airports Limited. Toenga tau ngai kau sponsors, Famalo lahi atu. O mea atu pe ki he tau screen ko na he tawhakto matau o motol ke Stacey. Tau kau sponsors ia ku whare ali tai motu pe ai. Tau hoka toi lewa ki a Miss Apraxis New Zealand ua whetahapitu. Ophelia Kitiliti Kava. Tulo mo ha whaiva tala. Ha punake he whaiva haka. Whakatulo mo e kau whakamau o e katoa ngā. Kai ata ke whakahoko atu hoku kake I tau olunga.
Ko hoku ka ke I tau olunga, o whakatai pe ki heongo olunga ngā whakafonua e ua. Ko e pau ai hoku na moai. Pea ko e kawha, ko e koloa atonga, ko hoku tupu anga mo e lau kau anga. Ko e konga ki olunga hoku ka kei, ko ha kawha ne kako pea la lava, o tā koto whakaulutaha, ka ko ha fo I niu kawha. Ne tori I me he fu niu kawha o e malau o vailahi. Pea haha he kuwhanga whae tangata me he taaki mo aka. Pea lanu mo tauaki la a he utulongoa a. Pea whakataka mo filohi o auni kawha me he tapu lulululu. O toki la lava kawha he kuwhanga whae me he siare Heilala. Koe konga ki lalo hoku ka kei, koe nge power. Ne ukufi he kukui, ko Solomon Cook me he Russell Island. Pea whakangingila me he seti o e vāo longolongo, ke u whakalau kau aki. O kukosi o whakataipe ki he uno o ika, ke ne tala noa I hoku whaunga. He koe pehepe Cook, io, ko o senia mohono ika moana. Koe vesa mo e kahoa, koe kawha ne kako pea la lava, pea whakamau ki ai ngesi paua. Koe noo, koe hainga kawha kua auni, pea la lava whakautaha, he kua fihi hoku whaunga. Pea tok fungani aka ngahi ngesi paua ka kato, ne whiriwhiri I he whanga whae whakalau marie, me he api ko tuinga papai o weisele. Ko teki ko hafo I niu kawha, ne tori I mai mei upolu Samoa, pea toki te kina o hake he taulanga tātu. Pea whai ahono filohi e hoku kāinga eiki, pea toki whakafolau ki he paini tu ua. He koe whai anga ia hoku whakamaunga tala. Ko lolo tākai, ko lolo pōtea, ne lote pea tauaki la a, I he api ko whakaola mo ui mei langi, mei loto manurewa Aotearoa. Tua ofa iki atu I he loto whakaapapa mooni, Tonga Masani. Mr. Praxis New Zealand, Ophelia Kitiliti Kava. Latu.
Malo, te paspasi mai Mr. Praxis New Zealand, Ophelia, Kirikitikava. Koe fika tahani mai ia. Koe kau whine mui. Nau whiau hike Miss Heilala, e tau ni, pia mo Mr. Olunga, i he whiawhini. Malo, te paspasi mai. Toi be tau toko taha. Koe hange koe lau, koe fika wha mui, ka koe kai koe mui, taha. Koe fika taha ono ki he whiawhini, koe Miss SNS USA Store. Koe linga tā mo ua. Koe malola he pefo ke tau ngahi kautaha, sponsors. O tau Polokalama, Tonga Masani mo e kātoanga Heilala. Tau ngahi elite sponsors, koe kau Tokonia, laka ke panga taha mano, koe Fiji Airways Limited. Kau taha whetuta ke tonga TCC, Real Tonga Airlines, mo Palu Aviation Services, MBF Bank, Tonga Power Limited. Platinum sponsor, koe Tokonia laka ke panga ni Mafe, Toyota Susho, Tonga Airports Limited. Iai mo tau ngahi kau sponsors ke kehe unau kau mai, i tau Polokalama ko ia o Tonga Masani, o kātoanga Heilala, o wafta fitu. Nai ni ihi na nau eke mai ka te au he kamataanga peo Polokalama ko ni pe e anga whewhe ha mau ha te pire i mua ke nau lava sio lelei ke ngahi whaari ari koe whai he pō koe ni. Ngō fua pe ke hoko koe sponsor, elite sponsor he tau kahau. All you have to do is donate 10,000 plus paanga and you can have a front table and bring your friends with you. VIP #for life. We hope you're enjoying tonight as you watch from all around the world. Thank you to Paula Moimoi Latu for the live feed. Koe Miss SNS USA Store. Tulo mo haa katoa o whaafatapua i pangai o whakameite. Kai hawa tu mua he whiawhini i he whiawhi o lau te re. Koe kutu uni ke ukau i he pue, mono teke langi e tuaki o e wherenite. Pea tuku ke uhawa tu he mo sia te kake i, ka kua tauere. Koe wala whai wā, whamore more nā taku ko whai haa ko sope. Pe ko hatangi ke tatau, ka koe whenga pe ke uturikaki ki he whiawhi mono ka veinga. Ko whai e tui, lere, moe awa o kakala haa mea vare, ke whai a ke whatongia o toki i wala whai wani. Isa, ko kāto ia e ngahi kakala e whonua, na e taku pe ki haa mua, pea ko toi kakapa tu ki ai ke te kauai. He koe si i tori uhu, me he ngahi whae, pea mo si ngahi poupou mai, i fungani a hoto wala, ai au ki ai e nusi whamata moana, isa, ai ala mea mo e ve Heilala, ai helo pilo levu, mo e whakautu sia, ko tāwani, kai manongi, ai whakaloto mua. Koe oko si oto teu, o kui kai puri he koe hala ama ala keri si oto whaunga. Pea kua uri mai ai, mo te ana wā, ke te wala mai ia, iha e whiawhi peheni. Koe whasita olunga, te uto e whatulo atu pe mua he, ka ko hai kita, ke te au, ai whatu, o kilukilua, a hono tala. E koe mahina kātoa, ne a ala, isa ai tawa ke, he koe tawa ke, o he taua o wherenite, koe tawa ke, si whatu, ai ongo kuini o wheina o Tonga, e tahaine kuini o lau ia, ko ku tāpuaki, paki, koe teke langi o he mai moa ke tolonga, pea langi i maia, e he kau hiwa e klapu temata me lo mai viti. Miss SNS USA Store, Liga, Tamo Ua.
Famalo atu. Miss SNS USA Store, Linga Ta Mo'oa. Taine eki lupe pau, koe kakato ia kau whine mui e toko hongfulu maono, nau kau mai ki whiwhili, whiauhi Miss Heilala, o wā whetah whitu. Pōgātaki, tau toi ki paspasi mai mua, ai kau whine mui koe ni e toko hongfulu maono, nau kau mai ki he pōpō, o tau kātoanga Tonga Masani, mo e kātoanga Heilala. Nai pehepe toko lahi pe e tuku nai ai kātoanga koe ni I he whiha. Koe ngā koe toko hongo fulu maono nau kau ke whiawi tau lunga, whia pe he whia whini, ke whamalo ia e ngau e kāwhakafa, mo ngau e maho inga ko lava I he pō koe ni, a kono au whanga tuku, pe ko hai I he kau whiwhine koe ni, te nau tuki mua I he whaiva o e tau o lunga. Tukuanga hene whainga maari e ke kau ātita, e whamao pōpo e ngau e kau whamao. Ia ki mini tipe mei hene e whawheiloaki atu kātoa ai kau whine mui na nau whiauhi e he whiawhini, kai pehe ke Miss Heilala Lolotonga. In just a few moments, we'll be introducing Miss Heilala to the stage as she leads back all 16 of our contestants this evening. And for those of you who missed our 5 top finalists for the 2 categories that have already been judged, we'll also remind you who those young ladies are. Actually, let me say in the interest of all of our viewers from around the world that of all 16 contestants, 8 of them are local girls, either from this island or any of our neighboring islands. There are 5 young women who are from New Zealand, 2 from the United States, and 1 of our contestants from Australia. All 16 of them will be on stage in a few moments. We'd like to give Miss SNS USA Store an opportunity to change from her traditional costume. I whamaloi pe ke tau kahi kau sponsors. O tau kātoanga Tonga Masani, mo e kātoanga Heilala. Kau elite sponsors, ko Fiji Airways Limited, ko TCC, Real Tonga Airlines, mo Paula Aviation Services, MBF Bank, Tonga Power Limited, Platinum sponsor, ko Toyota Susho, Tonga Airports Limited. He whakamanatat pe I he angalilei ai kau sponsor ko ni nai toki lau atu. E toi tai totongi pe pea moe polo I he pō whalaite, pea e whai pe ia I he hola whamanatu kuin Salote. Ka ku whamanatu atu pe, koe pō whalaite, e kai ke tari hataha ke hu mai ke loto whaleni, o kui kai ke ne tui ha te unga whamatapule pe ko ha fō molo. So on Friday, because of all of our sponsors who are smiling at me right now, all of our platinum, our elite sponsors, gold sponsors, everyone is welcome to join us on Friday when the final decision is made. But we ask that you keep to the dress code of national attire or formal attire for the Heilala Ball. O fua pe DJ ki ta mai ko ha faski fra a ke matanga. Fal mole at ke te ko e ki Salote lupe pau. Ngo fua pe mo ka fra mau ka pau te nau ma fana ki nau to he fasko ta mai ku ngari ma ulolo e po ko ni ko ngawe fainga ta ataha ke ka fra mau. The auditors are busy at work. They look very serious as they put all the scores together. Girls, you did wonderful. Tonight was absolutely beautiful. I see
follow up ito sa ni Kibalu Kaufusi. Bali. Toki whamana tuan te whoki e whakawhi koe ang kua mai i he tau kau whinemui koe ang whiau hi misi tau olunga e whiau whini koe whinemui koe tēnei kuna ai misi tau olunga o i wā whetaha whitu o whakawhi i atu i ke whahoko e tau olunga i half time koe e tau i karetahi bea mo fisi i he tōnaki koe o wikeni. E announce whoki he pō whalaite pe teu ai peke he tōnaki e ke whahoko e tau lunga whame ite, o e half time ko e tau a tonga pia mo fisi e mala e teu whaiwa. Whewhe ke tau oange ha pas mai u kalapu ko toa pe, mo kau tā mea ko toa pe, na nau kau mai ke whiau he pōko e ni. And crickets. For those of you wondering, we're getting pretty nervous to find out who's going to be the top 5 for Tau Olunga, right? It was a tough competition tonight. I'd like to ask some of our elite sponsors who are here. A lot of people are not able to see who these fine people are. Can we have a few of the representatives from Fiji Airways please stand so we can also appreciate your generous sponsorship tonight? Can we have you stand, please? Here's a representative from Fiji Airways. The question is, te ke kau ki whe, I karetahi pe koe flying Fijians. I'd like to thank this sponsor for helping me to get here to this event. How about someone from TCC? Thank you also for your continued support. Thank you, Unona. Judges this evening, the only Miss Taolunga Jr. who won 4 years consecutively. She's here from San Francisco, California. Seini Kibalu Kaufusi. This
Malo, te pas mai kia seni ki malu kau fusi. E fukaho e wa vai ko puna, funga moho e wha moe, funga nauku, malo. Ngai mo minitsi ve miheni e whakahoko atu lewa Heilala o e tau whiau hi o whiawhini. Atu kono uia tu koe ni, o koe kai koe whakahoko hoko ia, koe toko nima tu ki mu ape. E taipta tau pe ko whainga maari e, ke kau whinemui, toko honfulu maono, e whoke Miss Heilala lolo tonga, lolo lauti, e mo kau whinemui koe ne toko honfulu maono, ke nau toe, whakaleale atu mei mua me Stacey, mukataki, toi paspasi mai. Tau kau whinemui koe ia e whiawhini. Koe Miss SNS USA Store, Linga Tamo'ua. Miss Apraxis New Zealand, Ophelia Kirikitikava. Miss Moimoi Lodge, Lilipeti Manu. Miss Havelu Park, Edna Paea. Miss Tuitui Fashion, Titania Matekolava. Miss Lady Maria Australia, Lilian Paea. Miss Ewa Wafta Fitu Heilala Salosi, Miss Pose Fashion, Krisit Wigelo Tupine, Miss Matema Tonga Anna Koloi, Miss Keutu Marco Virana, Miss Hideaway Resource Melengahe, Miss Pose Sports Melesiu Faleula, Miss Diana's Place Lustania Tovi, Miss Tonga Tourism Margarita Fehoko Havea, Miss Sustainable Tourism Development, Cia Ilompeau Tupulotu, Miss Catering Professionals, Eseta Finau. And of course, the reigning Miss Heilala, Lola Lauti. Ko le behen ke whawheiloa ke atu ai Miss Heilala, ko i ngā ke laka mai ki mua o tu iloto maari e he koe Miss Tau Olunga lolo to ngā whoki eni. Ladies and gentlemen, current reigning Miss Tau Olunga, Miss Heilala, is Laura Melaya Renee Lauti. I'd like to ask her to please stand right in the center of the stage. And as the rank 5, ko osimau mai Heilala ki he whiawhini, akimuia, I would like to remind us who our top 5 in the first and second judging events are. Top 5 for the first judging event, ko e pre-pageant interview, nai whakahoko ia i he whiawhi monite, nai kau ki ai Miss Bose Fashion, Miss Tui Tui Fashion, Miss Havelu Park, Miss SS USA Store, or Miss Apraxis New Zealand. Ko top 5 ki he talent, pe ko tale niti nai whakahoko ia a neafi, nai kau ki ai Miss Apraxis New Zealand, Miss Tui Tui Fashion, Miss Tonga Tourism, Miss Matema Tonga, and Miss Havelu Park. E taimini leva. E ui atu, ai kau whine mui e toko nima, ko e kau tuki mu aia i he Tau Olunga, ka e toki whakahoko atu i he polo, he pō whalaite, pe ko hai o kunei kuna. When I do call these 5 names, I'd like to invite you to move forward and stand behind the current reigning Miss Tau Olunga. Mahino atu ia, kau whiwhine? Okay, ko mau, ke tau ui, meri lau? Koe whiga ulu aki. He kai ke ui atu en whakatatau pia moe māka na e tānak he kau whakamau e ui atu pe ai toko nima koe ni. In no particular order is what I'm trying to say. O whape mahino atu. Koe fuafua finalist. First finalist tonight for Miss Tau Olunga is Miss Hideaway Resort. Melehehe Angahe.
Ewa Masani. Koe hoko at ki ai, koe Miss Lady Maria Australia, Lillian Baya. Hoek mo kainga, koe hoko atu mo kataki o paspasi mai ai leva, a Miss Lomaile Lodge, Lily Betty Faleula. Three finalists have been called, only 2 more to be announced. The next, Miss Apraxis New Zealand, Ophelia Cabra. Only 1 more spot, ladies and gentlemen. Ko haia e kau mai ki e kau whainolo o e tau olunga. Fefe ke tau paspasi a Miss SNS USA Store. This is our 3rd judging event. These are the 5 finalists for Miss Tau'olunga 2017. Whoever is selected will be performing at Teufaiva Stadium halftime for the Flying Fijians Ikaretahi match. Ko le atpeke moutor paspasi mai ai toko ni ma ko ni kai peke kau misi kotoa punake kotoa pe na mo kau ke pou i mai e tau polkalama Miss Heilala ke tatu e tau osi peke lotu he ko e kolo amonia a Tonga. For those of you and the beauty of a Tonga costume. Ke tau kau sponsors I he tau nau whiaui Miss Heilala lolo Tonga pe ke foki kau mui ko hongfuru maono au kau mai ki Miss Heilala I tau ni. Ngari ma ulolo e fiafi ko e ni, e tuk pe mua ke whakaosi atu, e whamalo ko e ni ke feitu una e ki Salote lupe pau. O toki kakato pe a uau, ai katoanga Tonga Masani, ko ho mea tonu heni, mo ki tau tolu he fiafin. Malo sia, tau wau main ki he whakaosi tau polkalama, he pikoina ki lawe ki ai, kamata ki lotu pe whaosia ke tau lotu, ako toi kore pe heni ke taha tau kau whamau, ari whelet whanua, le kātaki, whaosia nge tau polkalamba I whiawhini. Ke tau lotu. Ke ta mai unikai ke a hoanga ngari whakaofo, ko kilu e nguto kurea he tala e poto, ko me langi a whiona. Ko langi ko whukaya he tariniti, e kau whinumui ko nau loto to, a ke whae whawhonga. E ngahi kau taha. E ke te nau toko nau sponsor ke nau tolu he whatongia, o wike Heilala e tau koeni, ko Tonga Masani. Eik molot ki a whio, mo whawhitai ko kau mai. E po whakafu koe ni ko mau laka ia. Lot ki a whio tua mau whawhitai ko ngā ko kei whakalirei. Ko whakaha I he whawhalang e po koe ni. Eiki lupe pau u tui tatai o ne. Ko neka hau mauloto ke mau kau whataha. E mo tahi ne whawhalangi I he teke o langi o kātoa ngani. O lot ki a whio tua mau whawhitai ko kau e eik minista. O pot ngau e takmamata pe ke ngahi ngau e lalahi o e whanua. O unapol, semi silafisika. Ke tōka kawa ka mahono pātola ke e whatongiani. Ke lerei taha e ala lava. Te ria mau ki whanua katonga. Whawhitai ko hoke I whalalawa na tūla. Ai komiti ngā ue pe ke he kau whaiwhatongia e pot ngā e takmamata e ke tāpak mai ki nau tolu. Tāpak whawhoi tutu ki mau tolu mau I he malu e whare whakamana tūni. Whawhukihaa ki mau tolu ka mongai tuku i aptau ta. Whawhoho mau I vi.
Ko maulote mo maulau maari e ko ngaka ngai whatongia au whakamohepe me i ulu. Tau kau mua mo kohepe kei whae mau tāpa kina. Mo mua tak whanonga tunga mau Moimoi atu. Maulote mo kone ngai tāpa kini a Sisu Christ. Ko alo, kau mau wha mo ui. Pea koe keresa toi ko Sisu Christ o whale hau toka tamai. Whio mo lau maari maani oni. Tutuku mo kumatole po koin. E ona hiki kei whae peo tangata. Emeni. Lava leleia tau whiau he tau lunga. Koe po apongpongi. We have 2 events that will be judged tomorrow. Island Creation and Sarong. Fufe mau apito. All of you contestants, please be here to go on stage at 7 o'clock. 7 o'clock tomorrow night here, Queen Salote Memorial Hall. Can we have some music? Few final pictures with our 5 finalists and our contestants vying for Miss Heilala 2017. Fasipesi la tuku imanono Malo malingi imaha akolo Nenganga tua alaha iheloto Kae tupula kiofa ihemoto Kafai ngata ape fai ngofunga Aapai tukuho otanyua Matangi o fataki e o fani Ave ai loto mosi e te amana